Salute guys. Jibrumas to Maya. Jibrumas to Maya. Jibrumas to Maya. Back with another public service announcement. Back with another public service announcement. Hi, gents, I hope you guys are feeling good this morning. Salute Gaps, Dr. Outwan and Jibrumas to Maya. Back with another public service announcement. We got Ziggy 4 times in the spot. So the man's gonna come through with some dope freestyle. He's gonna drop us something here. Just a little bit of taste. Julle wag mos man. Ek weet julle hou mos van die so almal op TikTok, almal op Instagram, almal op Facebook, on every single social media platform. In fact, everybody on the planet, get ready van die gattos. Ja, nou binne nie op as hy teen die don wil step, hy's 5 vir die prof is op. As hy die hond wil sien, is dit invoicing en nie accommodation is nog. Ek het 'n kank het laat vir die gou maak net sal hoe vinnig leek sit tap. Spang hy die doggy bags voor kat, selfs die grocery bags in die bak. Ons is nervous. Ons doen die burglary. Ek het jou langer gewys ek is striker. Ons doen die perjury. Spang hy die turns. My future is surgery. Ek treat soos nursery. My last van die Germany is German, ek is Germany. Goalie. My bro, so now listen here, my bro. So in terms of social media and stuff, bro, any drops, anything we need to look out for, where must we find you? Ziggy4x __ Instagram. TikTok is Ziggy4x or Ziggy. There's only one profile. I don't have Facebook, guys. I need to open a Facebook account, really. Are there any fake profiles of you out there, by the way? There is probably a few. I saw there was a few. Everywhere is fake profiles, but I think I didn't want to have a blue tick. Ik wil a blue tick here. Ik wil I bro is met 1 million followers, man. Okay. With no blue tick. With no blue tick. Zien ze? So that's the mission. Maar ik voel allemaal het blue, everyone heeft ik wil gewoon, ja, nou, dat is wat ik wil zeggen. Het is belangrijk om het te weten, want hoe kom het establish your profile. Yes. So I do think I should get it just to confirm that it is my page. I don't want other pages hitting people up saying this is Ziggy or whatever. But I only have 1 Instagram account and 1 TikTok account. Also, I got this event. I don't know if you saw it. What's up? What's going on? Mode. When's this going down? 29th June. Okay, dope. Rooftop on Brie. Yes. Don Julio sponsor. Red Bull sponsor. It's going to be crazy. Who's all out there? You know some of the other people? I'm building the lineup now. I got some Nigerian artists. I got some DJs, white DJ. It's a whole mix, white DJs, color DJs. It's going to be such a versatile event, yeah, but it's gonna be so professionally done at the same time, you know. It's gonna be sections, yeah, like it's proper, it's on a rooftop. So yeah, just look out for Flight Mode. Flight Mode. Hey, waar ik is bro. Ik zal blok vanavond kan ik geloof wij zullen hoe ik That's gonna be proper done. That's not gonna would you rather here for you. If you had to choose, right, would you rather always rap, right, or always dance? Rap. When I say rap, that means every answer when someone asks your question, you gotta rap the answer. Rap. Okay, next one. Maar nou, sinds hoe bedoel je nou? What you doing now? Yeah. Lamin you. TikTok dance in there. Okay, right. If you had to choose, bro, do you rather fight a bear or a kangaroo? Fight a bear or a kangaroo? A kangaroo, man. A kangaroo. Ja, ik voel zo. Maar kangaroos kan faces laten gezien. Mijn broer, ding is die als ik hij ding om mijn nek te zien, zo kiek om ik zet hem in een full Nielsen in zien. Een full Nielsen. Je zegt gezien naar video waar hoe bakkelen kangaroos. Mijn broer, hij is ernstig. Kijk eens, alles staan en op, alles zie jij. Hij denkt aan hemzelf om steeds op trappen. Een trappen, zo. Mijn broer, ik moet net dood zien. Het is ook zo. Oké, maar kijk eens aan. Bij de next podcast ga ik een kangaroo brengen naar die studio toe. Dan ga ik hem gooien. Ik zeg, right Ziggy, jullie moeten op botsen. Nou, je gaat prepared komen. Oké, right, would you rather have mismatched shoes, no? Rather have mismatched shoes or always have to be bold? So 2 different schoenen of altijd bliss? Timberlands. Huh? Mismatched Timberlands. Mismatched Timberlands, zijn mij niet. Mij niet. Oké, Vaal swat. In de vaal in swat, hij is een kwai mix. Kwai. Wat de kost like ze niet? Wat de kost is like niet voor jou niet? Like net 1 kost wat zij niet like ze. Igusi, soep. Igusi. Dat is een Nigerian dish. Ik hou van zijn lof. Ja. Maar Igusi, nou, ik kan niet, man. Hij is te slimy. Oké, nou, zie je nou alles hier voor jou. Kijk eens, je hebt eieren. Een handvol kokerotte friet of igusi. Wat gaat je kiezen? Igusi. Okay. Right now, would you rather wear sandals, no? For the rest of your life, never be able to wear shoes, no? Or only wear sweaters and never be able to wear jackets again?
So Nou, maar ik draag meestal van die tijd sweaters. Net Sweaters. sweaters. Net Even sweaters. Even als het koud is. Ik krijg nog een so koud. jy's fine met my. Sweaters, tight foot sweaters in ze. Southern Woods. Okay. Would you rather, whenever someone speaks to you, laugh uncontrollably, jy kan nie op 'n lag nie, nou, of jy kan nie op 'n poepie? Oh, nice. Lach me, bro. Maar kijk eens, wat als ik nou een ernstige date gegeten zien ze? Misschien zo'n Wembley date. Salami, lamb salami zien Yes. ze. Misschien met een paar andere goeden. Nou praat ik hier en pas ik goed hier, zien ze achter mij. Why? Imagine jy sit nou in 'n meeting en dan sê jy so sê, you know, we like your music, you know, that's what we want to do. En hier slaat ze niet naar goed. Jo, Hulle sê, nee man, slap hello. je uit. Ek sê, hallo. So 'n obo en ek. Ja, bro, ben nakijken is dat. You being confiscated from this meeting? Dan manager dan bro. Fuck jy dan poep aan een enige. Nou denk net, zij het het zoppie. Ja. En hulle employ bij jou bij een restaurant. Ja. Maar zij hij zijn symptom. Nee bro man. Nee man. Jy sê jy kon die steaks ryk na poep. Nee, ik kan niet bro. Okay. Would you rather nou? Listen you never. Okay, dis 'n evil ene. Dis 'n evil ene. Dis 'n evil ene, right? So ek sê nou, would you rather become the world's greatest artist to ever come out of Cape Town, South Africa, right? But you have to sacrifice the person most close to you. And I say sacrifice, ek praat nie van hy animaal goede wat hulle praat oor. Sy kan nooit weer met hulle praat nie. Sy kan nooit weer, hulle lewe nog, maar sy kan nooit weer met hulle praat nie. Alles wat jou ma, jou pa, of jou broer, of jou familie, uncle, whatever. Sy kan nooit, sê nou as jy Dat is al die tweede bestes. so sê nou as hulle. Sy kan nooit weer met hulle praat, ooit in jou lewe nie, but the whole world can get to know you, but sy kan die beste Ik wees. zou wel zeker maken, is de tweede beste. Dat is die tweede beste. Ja. So dan kan ek nog Zeker altyd, maken. ja. What do you think about family and support? You think it's very important? Very important. It also keeps you aligned. It keeps you on track. You know, because your family knows you best, right? And They're gonna be reminding you, like, look here, this is not you. As begin uit ek, Ja. they're gonna remind you, like, this is not En you. support jou En hulle sal familie vir die jou. meeste insecure. Hulle sal jy sal insecure voel as hulle vir jou sê. Ja. Dink net jou suster kon na jou toe en jou suster sê vir jou, usually what this you doing is wrong and Yes. David, this is not even you. Yes. Sien jy? Of sy gaat miskien so op 'n social platform en sy maak 'n video en sy sê no, this isn't him, this is the real. My broer sy gaat sien jy. Yes. En sy voel miskien proud van die persoon wat sy jou ego sal gekras word. So do you feel like you feel like you get aligned with your family members all the time? Definitely, always. Remember, like wat ek ben hulle gebly het was dit 'n bietjie different sien jy. Yes. En ek en my broer nog 'n bietjie skare en Ja, so. but Maar nou sit like ek kan nie eens afford om kwaad te wees vir hulle nie. Sien jy. Yes. My broer my iets raai sê gesavo, maak Why? verseker sien jy. Ja. Sê hulle met hom. Maar dan gaan ons maar so, man. As jy almal in dieselfde huis is en brothers will fight, bro. Ken mos hy, man. Yeah. Siblings always fight, bro. But so as long as we always bring it back full circle, bro. Definitely. Right, if you had to choose, right, would you rather eat spiders or snakes? Sige, lekker forky tarantula. Of jy weet 'n lekker snake curry. Kijk eens, ek voel as dit 'n renselige diep fry is. Hulle moet dit, they Lekker must diep, overfry it, man. lekker crispy. They must overfry it, season it well. Sien jy? Dat jy ding eet. Sien jy? They must season it well. Ja. Miskien met sien jy snoekies daar van die hout by. Ja, ek sien hom. En hy beter. Ja. Sien jy? Dat jy ding eet. I don't maar 'n slang. Ja, ek weet van 'n slang, man. Miskien sproot soos hoender of iets. Alles proe soos hoender, jong. Maar slang, I don't think 'n snake. Ek dink 'n slang proe snaaks, man. Ek weet nie. Why? What is your? Do you have what your top 3 favorite foods? Like wat jy nou regtig like behalwe nou restaurant goed ek praat van like mamma hulle se kos man wat van kleins af like wat het die kwolkos? Kwolkos is reg. Soseeskos, Soseeskos. soseesbredi. Moedvis ja. Ek het aardappel by. My broer, hulle moet regtig so sosees kan jy sien jy. Ja. Ek is hier broer, ek hou nie van worsies. Jy weet worsies sosees is different. Ja. Nee, sosees, hy moet sosees is in Tanya. Lekker Tanya soos ek kos en die bredi wat dan is. En die derde ene. Ja. Maybe lamb acne. Lekker lamb acne.
Hy dink eet, né? Hy dink eet mee bro. Jo, ek gaan Met 'n slaai albei. bro. Abanitsa sal sê afslaan. Ja. Nou die ander dag eet ek eerder Abanitsa. Ek gaan die hele naam geniet, want hoekom hy vir die promo. Yes. Maar ja, hy dink Hy dink eerder eet. sag ek, jo, my bro. En nou 3 goede wat 4 foto's gevat van dit. wie wou dis? Jy het 'n post wat jy het daar op jou foon. Ja. Hoor en drie wat jy nie sal iets praat. Dit mos graag sê van hy soep, maar ek praat nou van onze opbringing sa favorites man. Like soos hy wat mense miskien likes wat hy nie miskien like. Soos mense van my gevra het my bro. Ek as iets wat ek sê regtig likes maar my maale likes dit is nou want hy is mos nou die pens en pootjies. Hy kan nie Alles mal oor die pens en pootjies. Maar ek hy ryk van die pens en pootjies kry wat ek in die huis in kom. Ek sê ja. Love, my bro, ek kan nie lovers eet nie. Lovers. Ek kan nie- Wat 'n lovers praat jy nou van? Hoe 'n lovers? Enige lovers. Ja, my mense wat om my is, hulle hou van hulle sê is nice, maar ek het nog nie getry nie, maar Sy nog net ook 'n bietjie like sê. ja, ek like dit. Okay. Lovers, kidneys, Ja. en beens en pootjies man. Ek kan nie afval eet nie man, sien. Yes. Miskien se skaap se kop sien jy. Ja. Ek hou van 'n skaap. Ek En het nog nie eiers eet nie, maar ek sal eiers se eet sien jy. my bro nou baie mense hulle gaan dinge kyk hulle sê wat praat jy met bro? Pens en pootjies is koningskos en Nou, maar hulle sê is nice. Wat nou ek het dit self uit my oom het gemaak. Sê so mense En maak my dit. pa pa look my ma look almal gemaak en gooi hulle sommer menie hoe kan my sugar beans ook in en wat nou iets kos. Hy pro lekker maar hy is so hy lekker chewy man. Oh. Hy's chewy. Ek het nog nie geëet, maar as klomp mense wat my gesê, nah, ek proe kwaai. A lot of people have told me that food tastes nice, but I won't have an appetite just by seeing the way it's being or the way it's being prepared. Jy kon ja. Ek is 'n baie picky eater, man. Picky eater, ja. As ek ja, bro, Sweet or savory wat like jy wat Savory. vir jou? Ek hou nie van soet goed los, maar maak spesies man. Ja. Sien jy? So jy sal kies 'n pie of kusista. Hoe kan jy nou so? Nou Bro, jy kan nou Nou, kyk eens, ek het net dink ek sê 'n kid maar die chocolate of iets. ik kan ook eens een chocolate brownie of JB. Ja, ek sal 'n kusista maar het moet van die regte plek is. Van die regte blik is. Ah. Kusista is ja, maar pa. Ek kan net miskien een dag 'n week. Een dag 'n Een week. tyd 'n week sal ek 'n lekker kusista eet. So Nou, JB Sondag is die kusista, Sondagoggend. sien dit. Ja. Okay, en nou vir my jou drie artists nou, wie jy men nou fok van jou eie city. Culture. Ja. Doe dat zie. Ja. En wie nog? As 'n klomp manne man. Wat sê ander laitie se naam? Wat 'n nuwe laitie. Hy het 'n TikTok gemaak. Ek kan nie hom naam onthou nie. Maar Culture, Luda. En Ek weet wat. Wat? Ek like so Ali man. Like so Ali. ek kyk eens, ek het commit met hulle in die PE. Yes. My broer se so sien in die PE to committing met hulle. Ah. Hy's 'n quiet bro man. Ja. Outside of the music stuff. Ja. He's a quiet bro man. Hy's 'n funny persoon man. Hy sê lekker Hy's persoon ja. sick lag. Ja, hy Maar was music wise. Oh nah, ek kyk Wil jy nog Die een? Koala. Die Koala. Die Koala. Kyk Kid. Bravo. Yes. Youngster. Culture in Luda. Hy's my sewe. Hy is jou siewe. Ja. Okay, pragtig. Maar as 'n klomp ander mense wat gevaarlik is en ek Nee, miskien like ek sien die way sy is as 'n persoon nie. Maar as 'n klomp mense wat gevaarlik is. Dink jy hy maak 'n groot verskil nou as jy miskien talented is nou but die houdings met mense is kwaai nie. Does it change your perception of him? It does definitely for me personally it does because Yeah. the way you are look you might not even know this person is a supporter or Yes. or a fan of you, and then you go through your bad manners here on this person and you Yes. don't know this person really loves you like that. Like Sien, that. dis so ek voel it's te maak 'n groot verskil. Let's talking about you in the game, bro. Het jy al ooit gevoel like amper soos like mense was miskien 'n tydjie min jou agterna was hulle weg en jy kan voel na die energy shift and whether it was jealousy is it like die goeie soos hy gegaan al. Dis en ek is 'n persoon vir myself seker wys ek waar nie van 'n as 'n klomp goed wat ek hier baat aan is in Ja. especially like ek sal jou invat as I don't even give you the opportunity to disappoint me. Okay, kwai. Sien jy?
So I won't even give you the opportunity to even disappoint me or make me feel like you betrayed me. Yes. You don't get it. That I zoek part van die access part. Wat ek No, gesê het. no, Everything you know what, comes back to the access. I'm actually happy you mentioned this, no? So nou, wat ek jong gewees het met bro, nou, as ek geskryf met klom outies, kyk eens, klauw, jy weet, is die nou growing up on the Cape Flats, my bro, sy het mos klom vriende, my bro. Met Luberon met 14 barasa. Bro, wat dan 14, ons is maar nou 50, 60, kyk eens, ons is allemaal in Etlon district, Hy het was 'n seapoint, was in sy klop bro, teen, was kyk eens, seapoint. ons het broerse in die Etlon, in die Q-Town, in die Bridgetown, in die Menenberg, in die Bonneville, in die Hannover Park, so maak 'n way. so miskien op 'n Saterdag, ons doen allemaal clash, ons gaan nou allemaal link, Ja. nou gaat ons move, but now, when I was young, no, that used to be very, very, very lekker voor Yeah. me. Nou wat ek ouder raak en ze begin nou bezig met jou realize goals te it. raak en nee, nie eens die nie, bro. Ik nog altijd lief voor die auties en Ja, of nie nee, die. definitely. But you get busy and you start working and you have to become serious about your life, no? En some van die auties die verstaan nie that once you change your vision, it takes a lot of solitude also. Yeah. Want jy moet nou sit, jy moet teruggaan, jy moet dink, okay. Dis ek sien moet as so- jy 'n vision het, jy sien alles is om jou. Yes. Maar as jy 'n vision het, is jou mind gefocus op die, so jy Op sien die. wat om jou is. So, nou men, even today still, so die mense vraag my na my en nou wie zijn jou vriende van hoekom ek sien sy is met die mense, die mense wat Ja, but ons dis kan nou reg. nie sê van daar's baie min mense in my lewe wat ek kan sê is my vriende wat ek move man. Ja, Because I'm so busy and nou dieselfde ding, I don't give you enough access to disappoint me. So ze kan me nie disappoint nie van ek is al klaar besig met iets anders man. Verstaan jy nou? Miskien iets wat ek gesnuf het. Huh? Wat ek het miskien iets gesnuf aan jou. Ja. Sien jy? Nou ek het klaar aangevat. Nee, okay. Ek voel die disappointment om wat gaat kos. Ek gaan teen jou. Yes, guys, listen, I've been down that road. Ryk man. Yeah. Sien jy? So jy weet al na jare. Listen, I've been down that road also, my bro. Kijk eens, als je meet mensen, my bro. En one in my leven, ik is al gepraat met wat 10.000 mensen in mijn leven. Like, ik nou interviews en stuff. Ik was jaren bezig met die ding. En interview met zo, I already know, got that point where ik kan gezien het, wat is wat mens iemand is nou. Niet met mij praat met hulle. Hulle kon het en ik zeg net. Jy weet, man, Listen dis ja, al so vol. jy midde 15 ander mense wat ek klaar gemeet, net soos Ja. jy. So ek weet al klaar, Ja. okay, so dis jou energy, okay. So alright. They can mensen. So that's what I'm saying. What people don't understand is that, you know, hulle sê women lie, energy doesn't lie. No, don't. Energy Can't kan be lie. jy kan voel, jy kan in 'n kamer kom en jy kan voel jy is. Yeah, this En is what us. ek voel ek is baie sensitive aan mense se energies because I spend so much time alone. Yeah, no? the sensitive. I'm sensitive around. So as ek in jou space inkom, ek kan selfs voel what kind of energy you have. Even ek is a bro as doesn't matter how fun it's gonna be tonight or I can feel it's gonna be fun as ek gonna come and kom. En ek voel nee, is maar net 'n bietjie af. Yes. It might change later on, maar on arrival if I don't feel right, ek gaan huis toe met. Yeah. Sien jy, I don't give anyone an opportunity to disappoint me at Yeah. all. Want hy een disappointment kan na klomp goed toe lead, sien jy. Yes. Jy Now, weet hoe werk my bro. now talking about that, my bro, does Ziggy have a significant other? They're a girl in on the level. Ek het 'n girl hier. Yeah. Now the reading. So now, I want to tell you about the concept of being in a relationship and love. Yeah. No, but the old age so my understand as ik dinner. And once when you love someone, you have to be willing to be vulnerable. Yeah. Like if you really. Yeah. So as I'm a student, if you really love someone, you giving them the knife to potentially hurt you. But Yeah. you have to love openly. You Definitely. can't love. Je kan niet stukjes love. Nou, ik was al zo'n mens in mijn leven ook man. I didn't give you the all of me van. Yeah. Ik was bang dat ik kan vangen. Dan moet Germany ik al. jou in hy posisie. Ja, dan moet ik al lean zitten. Daar nog al hard zie je. Kijk eens, ik moet smile met allemaal. See, like, so I mean, how has that been for you? With already not letting so many people come into your space to have, you know. It's the same. Mm? Even that is like I don't even whoever that person is, if I'm gonna engage with somebody, I still won't give that person the full access. Now you see, that's what it gonna be. You know, I still won't because at the end, I'm still gonna I have a lot to lose. So Yes. just one, even a breakup could just destroy so much stuff that's happening now. So and right now I'm a public figure. You know, a lot of people look up to. I can't afford to lose now. I can't Yes. afford to disappoint whoever's looking up to me.
But also, you know, if you do go to a breakup, you can also come out with a banger of album like Adele did. You know what I mean? Adele did a breakup. It's kijk, ze had een moerse album Maar gemaakt. dan niet, you see, Adele is different because she is in that type of field. That's a type of music she's projecting. You know? Wie sê Ziggy kan ik jou gevaarlijke breakup namen Ja, maken? ik heb de eerste zeggen naam, maar mijn hart was nog nooit gebroken. Yes? I'm not gonna allow it to happen. It was? It was never broken. It was never broken. Never. I So would it's nog never. fresh. Cause fresh, man. Nee. I'm not gonna allow it. You're not gonna allow it. Nooit, bro. But now, so do you not feel like Ik is bij nonchalant, man. Zien ze. But do you think that limits the amount of people, amount of connection someone is gonna have with you? Do you think it limits the connection The connection Yeah. that someone is gonna have with me. with you? Like someone. No, man, like your partner, if you're like say no, just Yeah, iemand, hè? definitely. So, Definitely. Also being social about it can Uh. it can either be good or bad because you know it can be good or bad. Listen, Because now you can't do your work, and if you're doing your work, your partner might trust you or whatever, but she might feel uncomfortable with you being in positions or you going to do your work and there's certain other individuals like Yes. other females around you, so it makes her feel uncomfortable. Now you have to consider another person over your work, you know, so it will limit you. I will limit you. know. Listen, now that's It also depends on what field you're in. Like me being an artist, it will definitely limit me from doing certain things. because now being with someone, and let's Working say, with certain people say also. no fans, groupies, and whatever, and like mensen wat volk met jou, man. En Yeah. some mensen varen obviously overboard and say, Yeah. you get some of those fans too, you know what I mean? Ja. Een aan met Ziggy, dan kan die Here my wegvat. Ek het gesien nie, man. Ek het my maas Kijk, ek zie met die girl die pauze, die Maar bro, TikTok. wie is over mensen? Ik kan nou niet... Die gaat me, bro. Kijk, ik kan nou niet onthouden en als ze me naai. Een aan met gangster baby. Als er redelijk die mijn comments gaat ze Ja, eerder zeggen goed. Bij DM's, hè. ja. Bro, mensen sturen mij goed, hè. Maar zij moeten niet zeggen goed van mensen sturen, niet, man. Zij kennen eens die persoon niet. Maar zij stiert. Die sturen, dan zegt mijn bro, die één persoon heeft iets gestuurd, hè. Ah. En dan zegt die persoon het, thank you daddy. Hij is ja, bro. En hoe is zij het? Hij hè? is één man, hulle niet meer, bro. Yes. Hij is van niet één man, hulle wat hij gezegd heeft, zien ze. Ik krijg net goed in mijn DM's, bro. Bombs, like Instagram bombs. Yes. Hij is net dat hij view once amper. Yes. Dan gaat ik in het zien, ze. Soms tegen. Dan gaat ik net DM met dingen. Want I might be someone wat belangrijk is, zien ze. Wat ik misschien weer kan doen, misschien een video. Van, oké, ik die mijn request. Dan kom ik zeker goed zien, ze. Ja. Look Zeg, na... nah, man, ken je maar van jou. Ken je maar van jou? I think also growing up now then either rule wat ik heb bijgepreerd van van die homies man, wat like hulle het opgekomen en ons het allemaal saamgezet op een dag en toen zei ze me, you know what nou? Niet om te zeggen ons was superstars, but I mean we made an impact and the world and the world saw the impact en ik het gezegd met bro, you know what? Very important, want ik het gezien bij van mijn bras het vastgelopen ook nou, is to not go date or get in any entanglements with someone who's a fan of yours. Yeah, you shouldn't. Never. Because my broers weet vir hulle is hy 'n groot ding. Ja. Because sy is nou klaar op 'n Maar level en van hulle gaat hem nou obviously nou oral oorsit. Ze gaat het oral zien van hulle. ek praat gewoon met 'n braaf van my gister my bro. Nou praat ek gewoon terug in die tyd want ek was so ek opgegroei, ek is baie social, ek was altyd 'n social mens. Like that's ek het my tye waar ek alleen wil wees. But there's a time but ek ben almal ek kan meng met almal. Nou, alright, ek praat met die mense. Hulle sê my is your number wat ek sê ja, is duidelik man. Ek gaan nie sê ek gaan nou nie reply nie, but if I'm able to, boop, it's fine, it's fine. Yes, my daddy have this business en my ma, ek dink net ook kwaai as besigheid of so 'n koppel. Right, gee hulle die nommer. Ek het die nommer, right, nou kry ek 'n boodskap. Sy weet, dis nou pas lewensies. En die man gaan we nou lekker terug man. Jy, Die mensen. so man, tell you something. You know, Ek sê, wat wil sy my sê? Dronk ook. Nou reply, right, die niks oggends stuur sy, dis nou 'n ander girl, sy sê 'n boodskap, sy sê good morning vir my sê. Nou ek check met organize, sy sê good morning, ek sê hey, hope you having a good day whatever. Net so, dan gaan ek nog aan met dag is jy nog. Ja, my bro, sy screenshot hy ding. Sy sit dit op hey, sy sit dit op haar WhatsApp status. Maar nou leek het soos hy by haar gemis. Why ja, sy gooi dit op die Instagram, hoor die caption. When he messages me good morning. Yo, boete.
Sien jy, hy is ook op, ek reply nie, hy is een wanneer hy dis. My bro, Hy is weet een wanneer jy hy wat? dis, bro. Ek is so ek sê wat? Jy kyk eens, Nou die sy ander- kan mos nie zoom in 'n man fokkie man. Nou die ander dag toe bel ek 'n rapper sien jy. Ja. Video call ek die bro. Toe screenshot die mense, hulle post dit. Ek sê nah man. Oh, it's like my bro van wat sien jy? Jy is 'n rapper, moenie so fan ekkie. Yes. Sien jy, you are a rapper. Don't act like a fan. I love you, that's why I called you. Yes. Dit is belangrik, sien jy. I called you. Nou post dit op jou status en hy goed op. Sien jy, nou lyk dit amper soos ek vir jou, like sien jy. Yes. But then you know what I realize about things like this, nigga? Look, if it's genuinely brothers and things of yours like that, and then and hulle doen dit net om vir jou te wys, daai bro, jy het nog altyd ek verstaan hy is ook, but I mean for like outer space people to do that, I also realize this, no? That other people also want a certain amount of clout. Yeah. You know what I mean? So it's not even about you. It's more Maar about like, yo guys, look who I'm talking. Yeah. Verstaan jy nou? Hulle sit mos in conversations. And they sit in conversations and then what happens? I actually no call your naam miskien so. Yeah, I actually spoke to him the other day. Maar sy het of hulle sê iets. Look here, jy's in my DMs. Nou lyk dit soos jy, maar jy miskien gaan reply. Yes. Maar het lyk soos jy vir hulle gemessage of so. Maar ek praat nou so ek praat even nou van myself. Nou ek was nou so social met die mense. Nou ek het mense liefde gewys op social media, maar ek vat dit soos die. Dis wat ek het altyd van my mense gesê. Sometimes I also support the people who support me. Yeah. Nou maak nou 'n voorbeeld. Sê nou, van my begin af, ek ken klomp mense wat vir my nou geluister het op die radio, wat vir my gewatch het met my video's nou wat op primary school gewees het. Yeah. Pa van hulle nou nog families en hulle het aangegaan en kyk, nee, wait my bro, hulle is klaar met hoërskool. Opa groot is Wait, hulle is klaar met die skool, hulle is getroud, hulle 2 kinders, hulle sê joh baie weet jy wat oor op die skool gewees het, lyk vir jou sê jy nou ek wys vir hulle love, my bro. So, nou ek weet jy so mense miskien die in the wrong way vat nie, maar ek weet miskien nee man, ek weet dis mos 'n Taiwan fan man, sy het vir my gevolg vir 8 nigga ja en ek weet jy nou gooi jy miskien 'n lekker fotootjie. Ek sê jy double tap hy ding man, nee. Ek sê net vir jou, nice sharp. So me sometimes a like is an acknowledgement that I see you. Yeah. Nou, so mense En maak hulle daar man. Nou, so mense, hy vat sommer daai ding en ander wys my. Kyk hier, hy like hom nog. Ek sê, nee, nou vat julle, hy kyk weet jy te ver. Dan jy stop. Ek gaan sommer unlike ek het. Nee, toe stop ek ding nee, weet jy wat, ek is sommer na klas, but I like to give, for me, my the whole journey of my life is to always give people their flowers while they're here. Yeah. No? Ek gaan nie wag tot sy frek is, dan sê ek, die was my bro, ek is lief vir jou, Klomp mense doen hulle wag tot dit dood is of sy iemand is. You know that's what I'm saying. So now, ek vir my is dit, ek kan my noem, ek het die girlie, het nou once live gegaan op Instagram, sien jy, en ek kyk die live, sien jy, ek kyk die mense se live sien, maar die was nou een dag, waar ek decide, nee, ek gaan in die live in. Nou sê die girl, nou praat die girls maar, sy's 'n college, sy's op, ek dink sy's op Stellenbosch, en sy sê net, yo, I just wish they can be like someone famous or someone from Cape Town who's known to be in it. Nou is ek in die ding en ek was die ding. Maak dit dan. Sy sê, kyk, Mr. Meyer is on my live, Mr. Meyer is on my live, sy nou. Sy voel soos 'n manifest. En sy sê, hulle gaan nou die game kyk en dan ek sê net in 'n ding, so maar, have a lekker duim, man. So man, en sy sê almal vriende, kyk eens af, jy happieste dag, man. Ja, my bro. Lekker dronk raak en ek het hy gelike sien sy nou, but nou, van hy mense wat nou net sê, hello, jy like, screenshots, alles nou, jy post, nee, wacht man. Hulle moet op hy doen man, mense. Hy is genoeg. Ja, but yeah bro, anything else you want to share with the city? Ek dink ons het meeste van die ding gecover, wat enige iets was. Die was gevaarlike podcast, die was gevaarlike sessions in die. Nou, het was belangrijk, daarom het ek jou opgeëet. Nee bro, en ek om die ding weer te doen, sien jy. Ja. Ek voel maar net, ek wil het maar net wys nou. Maar die elke jaar wil ek net terugkom en het net 'n bietjie beter wys. As jy fout die bro. En ek wil net sinds die laaste podcast het ons goed gesê en nou kom ons terug. Yes. En ek het goed gedoen wat ek gesê het. Yes. Nou het op die podcast het 'n paar goed gesê. Ja. Hulle gaan dit deur en hulle gaan sien ook is dit weer. My bro moenie waar nie, maar ek en as man net vir die kaap vir ons mense ook man en die hele konversasie was belangrik. Daar was 'n paar ander topics wat ons gecover het. Wat
'n klomp mense in die cover in hulle podcast en Kwai, ja. sulke goedie. En ek voel hy was belangrik vir ons vir die Kaap. Liefde wat hy betaal. En ek gaan die ding weer kyk weer bro nou. Ja, ek gaan self en kyk. why? So nou sy het nou klaar paar goedes vir my gespeel sien sy nou. Ek kan nie mense nou ek is nog fucking excited sien sy nou. Ek is excited van die goede van wat ek klaar gehoor het. Ek weet nou dis is me being honest en van ek sê altyd my brasse like all the years, al die jare nou, is not good to have yes men in your team, no? Yeah. Sy moet is baie belangrik nou om mense in jou team nou in jou tyd met die wysheid Yeah. to tell you when you fucking up Yeah. of as iets nie mooi is of iets nie kwaai is nie. So ek sal nooit vir iemand sê die ding is kwaai. Nou weet jy wat Rolo is so bro. Huh? Sien jy Rolo is so. Yes. Ek en Rolo werk nie net met mekaar nie. Ons is bro sien. Yes. Nou Rolo hy sê my Ziggy, my bro. Ek raak sy nie my bro. Yes. Like you stupid like. Mm. Hy sê my straight sien. En hy so kom ek so veel liefde het vir hom sien. You listen en nou ek sê nou hy's ook een van my broers vir baie jare. Nou ek kyk na hom en nou baie manne nou, you must know if someone is willing to tell you something in your face about why they think something is not good for you, no? Even if it hurts you. Alles meer lief vir wanneer hy wat jy sê my bro ek fok met alles. Van hy bro wat sê fok met alles. Hy's maar net daar wat 'n bro wil hy wil jy moet beter as amper soos jou ma man. Verstaan jy nou? Jou ma sê kyk ek nog wel like sy gevloek in die stuk van die naam binne hy is nog beter dan dink sy hey mami verstaan nie but then you look at the bigger picture oh no ek kan nog ingetip dat almal die ma soek in my music behalwe net die Hy het nou wat ek gespeel het sien hy vir die anties. Verstaan jy nou? So to markeer sulke mense op jou team nou because those are the people that realign you because if you have yes men you know it's very possible dat jy kan op dieselfde level bly vir die res van jou lewe. Hulle sê nee hy's kwaai nou die leads hy vir iets kak en sê hulle as kwaai. Nou die rede ek almal hy goed en nou gesê om so te sê daai goede wat ek geluister ek fok met dit. Ja? En ek gaan nie net vir jou sê vir fokkel ek fok met dit. Verstaan jy nou? Dis in moet hou. Bro enige shout-outs enige ding wat jy wil stuur vir die mense enige liefde enige iets wat iemand jy wil sê hulle nou. Liefde vir die Kaap man, hy's al. Liefde vir die Kaap, vir die hele Kaap, die hele SA, die hele Afrika. Ons is binne nou. Hulle sien ons. Soos Mateke gesê het, they found us. Why, Marcel, ander bratjie wat by Marcelino sê vir my mis na my bro. Doen my net 1-5 as jy enige gas het my bro, na. Voor jy line, vra hulle net een ding. What's the word of the day? Whatever your word of the day is. Ek kan motivation is, dit kan enige iets wees. What is your word of the day? Wat is hulle men los? Ja. That is my word of the day. What is your word of the day? Perception. Perception. How you look at things. Behind the mountain. Look behind the mountain. Perception. And not only that, not only the mountain part, just perception. Everyone has their own way of looking at things. You know. At least two a win is two W's. If it's two L's if you just adjust the angle. Yeah. It's in there. That's nou ons, my bro. Perception. That's the word of the day. Dankie vir die geleentheid, bro, man. Vir my sê dit my salute caps at the out one. As like I say, Ziggy 4 times live with the podcast and until next time, salute. We out. I guess and I hope you guys are feeling good this morning.